سیچکی الیگانس سال برارش 94 دوستان عزیز من این نمودی بیرنه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن معلومات میدیم یادآور میشیم ماشین یک سالانه حجت های سنجشیش یک سالانه می باشد نه گذشتگی داخلی سالن دوستان 4 الکتروپاکت коробкаш механика من اینجا سی دی پلیر نارد دوستان عزیز پربیگش 224,000 کیلومتر پربیگ این هولت سالن ماشین من هولت سالن قفای ماشین мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин газаш прасой гусосиян расходаш 10 та газкиди 85-90 км мегардад мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 810 92 72 мана дӯстони азиз сечка элеганс соли барориш 2000 мани намуди бернаи мошин дӯстон мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет коробкаш автомат титроник дӯстон дута сидениҳои пеша ба гирифт сидени менҷа сентр замок дорад магнитофон дорад пробегаш 176,000 километр пробег мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин боз менҷа люкам дорад мотор 2 сӯзишвориш газ бензин газа шевра 4 расход чӣ кида бензин кида расходаш 10 литр 11 литр бензин киди 100 километр мегардад дӯстони азиз газ киди чанд та мегардад газ кидиам яхи 11-10 литр гусосиям консенерош кор мекунад ҳамаш қоидави нархи мошин 105,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 905 40 сечка элеганс соли барориш 2000 дӯстони азиз мани намуди бернаи мошин ҳозир хушрӯ мекунем пул метим окей یعنی نمود از قفای ماشین دوستان عزیز حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن دوستان چه خیلی که دیده ایستاده 4 الکتروپاکت коробкаш автомат دوستان магнитофон дорад дута сидениҳои пеша ба гирифт сидени сентр замок пробег 177,000 километр пробег ҳолати салони мошин сидениҳош кожин мебошад ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз یادآور میشیم دوستان عزیز حجت‌های سنجشی تکنیکی یک سالانه دارد мотор 2 سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 расходаш
10 لیتر 12 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 110,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 905 400 سوم. مرسیدس بنز اس کلاس سال برارش 2007. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. ماشین полный наворот высосян. داخلی سالن 4 электропакет, oynachosh elektronika do'ston, korobkash avtomat, bortosh kompyuter, rölosh multirol, boz rölosh lift do'ston aziz. بسیار حالتش خوب. بامش پانورامه. این حالت سالن کفای ماشین. پربیگش 151,000 کیلومتر پربیگ. موتور 2.8 سوزشوارش بنزین. راستخواد چقدر گفت؟ расходаш гроши 8 литр мегардад бошад. расходаш дохили шаҳр ба 8 литр ба 100 километр мегардад. нархи мошин 125,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 773 88 70. мерседес бенз сечка элеганс достони азиз, соли барориш 2000. ёдовар мешим ҳуҷҷатош 1 солина мебошад. санҷиши техникӣ 1 солина дорад. ин намуди берунаи мошин дӯстон. чӣ хеле ки дида истодаед. ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад, сентр замок, дутта сиденияи пеш обогрев сидени, пробегаш 111,000 километр пробег дӯстони азиз. ин ҳолати салони мошин. кондитсионерош кор мекунад, кондитсионерош 100% кор мекунад дӯстон. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвориш бензин дӯстони азиз. расходаш 10 литр киди 100 километр мегардад. мана ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 905 400 дӯстони азиз. сечка элеганс соли барориш 94. ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ин намуд аз қафои мошин. чӣ хеле ки дида истодаед. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробег 316,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. боз ман инҷа люкам дорад.
این هولت سالن کفای ماشین. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. Расход чӣ қадар ко? расходаш 10 та газгирӣ 75-80 километр дохили шаҳр мегардад. берун аз шаҳр боз зиёдтар то 90 километр дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 36000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 600 61 32 92 600 61 32. Mercedes Benz 192 кузов, соли барориш 90. дӯстони азиз, манин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон дӯстон коробкаш механика ва инҷа USB плеер дорад. пробегаш 378000 километр пробег. ман ҳолати салони мошин, ман ҳолати салони қафои мошин. мотор 2 сӯзишвори дизел. расход чӣ қадар? расходаш мӯлашкиди 7 мегузорад. 7 сахта мегардад. яъни ABC ABS-аш кор мекунад дӯстон. ҳолати мотори мошин. дӯстони азиз, мошин уже фурӯхта шуд. нархаш 28500 сомон фурӯхтагӣ. соли бароришаш 90.